Marinir dari Brigade Pengawal Terpisah ke-810 mengalahkan deretan kendaraan lapis baja Ukraina di perbatasan wilayah Kursk. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 21 Agustus 2024. Personel militer Armada Laut Hitam dari kelompok pasukan utara menghentikan gerak maju mobil militer angkatan bersenjata Ukraina. Deteksi musuh yang tepat, waktu dan reaksi cepat personel Brigade Laut memungkinkan untuk menghancurkan dan menetralisir prajurit angkatan bersenjata Ukraina pada waktu yang tepat. Selama bentrokan tersebut, personel Brigade Serangan Udara Terpisah ke-82 Angkatan Bersenjata Ukraina dan 9 unit peralatan militer musuh, termasuk pengangkut personel lapis baja Striker dan Kozak, serta kendaraan lapis baja Humvee, dihancurkan. Dua pengangkut personel lapis baja Striker, sebuah mobil lapis baja Russell Surf Kanada, dan sebuah kendaraan tanah ranjau Pogard ditangkap, dan beberapa tentara musuh lainnya ditangkap. Setelah itu, marinir dapat mengambil posisi yang menguntungkan untuk lebih mengontrol pergerakan dan menghancurkan alat ringan dan berat musuh. 4 машины паровоз вот туда дальше по дороге. Соответственно, заехали в лес. Тоже силами резерва выдвинули танк и БТР. Пехота была уничтожена, 4 техники взяты как трофеи. 2 страйкера, 1 Каугар и одна канадская машина Рошель Сенатор. Отряда «Шторм» и ДШБ, соответственно, они их встретили. В начале села уничтожены 4 единицы техники из РПГ-7 и одноразовых труб. Так дальше. 3 машины, вот 4 выдвинуло. Туда выехал на перекрестке и 30-ки. Думаю, наводка начала работать по технике, соответственно. Но 4 машины паровоз вот туда дальше по дороге. Соответственно, заехали в лес. Тоже силами резерва выдвинули танк и БТР. Пехота была уничтожена, 4 техники взяты как трофеи. 2 страйкера, 1 Каугар и одна канадская машина Рошель Сенатор. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.